Siyabonga kakhulu sidlale kamnanzi sinumber 1 esigangeni. Siyabonga ukuthi this year besidlala under Montique nesponsor sethu sibe siqala ku sponsorisha sigangeni and siyabonga kakhulu ukuthi kube ngithi lesithatha inkomishi kwekuqala. Siyabonga kakhulu na ma teams lesidlale nawo asiniketile competition esigangeni because kuzoba decide kanamhla yebo kona besolo sing number 1 but emaphoyindi bekasolo akhomba ukuthi even na number 2 angaba number 1. Kepha nje siyabonga kakhulu ukuthi sikhonile ukuphusha abafana abakhonile ukuthi baphushe and vele besifuna kakhulu ngicela besifuna kakhulu kunabo because bona last year bakhonile kuya kuma playoff nalapho besikade vele si top 4 so kwaba uthi nje sidlalisa badlali abancane ngicabanga ukuthi kwaba experience then nyalo besiprepareishe kakhulu bekude indlela ukuthi besingayiluza le and ke siyabonga nalokuthi sesithole inangi i-chance ukuthi siyodlala siyomelela sigangeni kuma playoffs and siyathembisa ukuthi siya kuma playoffs siyocompete and sicela ukuthi basupport basesigangeni angeke sibendele phasi sitawucompete and siyabathembisa ukuthi sitawubuya nema results kuma playoffs angeke kwendeke singenele lead lengikuthembile sidlalisa team lenebafana labancane ngicabanga ukuthi lo mdzala unabo 22 years okay nalesinya player lekhona ke bengiyona inangi but ke yena vele ukustabilize le team but labaningi bakhona vele ngama senior player team le promote kuma 17 leledlalako I promote ngama 17 yathatha i-champs of champs ngicabanga ukuthi 3 years back then ngayipromote njalo injalo yaka A so besolo idlala kahle vele ukuthi bengiphazamisa ukuthi labaye baya esikolweni labanye ukhanzakala ukuthi bathola umsebenzi nabaphuma esikoleni but nje it's a young squad and bayalalela ngicabanga ukuthi sitawubambisana sikhona ema playoff ukuthi siwanqobe. Ngicela ukubonga kakhulu sponsoreni Montique siyabonga kakhulu imali lasinikete yona ngicabanga ukuthi sitayisebenzisa kahle and sponsors yasisita ngoba labadlali bayakhuthateka so far la asigangeni bekusolo kufimfe ama sponsors but lo nyaka ama sponsors akhona ngingolokwenda umdlandla kulabadlali ukuthi bakhone ukuthi bananga. Siyacela ke ukuthi laba ngasupport abasite basilekelele sisaya kuma playoffs because ama playoffs ayadula la ngakhona ukuthi basithinze bamane babe khona labasita ngabo.